So lautene Samoa Sei tautino mai Pete alofa peleai Inaneo tawanau Funae iluma faufau Isaufa tatau Se vai punai manino Hilo te patu isi otino Hele tomate watili ailu ino ino He uile aole pau Nala iona ualu atu Haoni lofaga Fasavala Ia o ele teine tau sala Loi mata e maligi Na io utino e uamaniti Sia ta fa solo imotu sia Hita e hane au lagia Musu e Isiata penina ne emigia Hawale alofa e uasona fai fualava Ua umaona o iloaina e manu malo se tasita gata Hae uile au te tu itu iatu Toa tona we Tatalena mai de Isu alofa Ja O te fifi fo I nei vai ngole fiafi A fiafi o le stofi, ia, o lea ua kalefi, o lea ua 940 wa. Fast funu minute te ailei o le fiafi o le stofi. Ia, o lea ua tātou whēroa, I mo tātou mafuta I lunga I pēa ngalu le ea, ia, ai maise. O le langi mamama le soifua mnuia, malo lava le soifua. Ia, wha malo fo le wha malosi. Ia mai au te wha talo whalo ia tuai, le sua wha manu malo Yesu Keriso. I le taupa ia malo tau mamalu. I le ngata I leo sa moa I lo nao au te lenga, ia, mai lava I maunga maulunga. Se ia pa ia munga iti, ia manatu, ia e le toe
pauina lava i se tala la vea le tātou maafutanga. Ia, ai maise o tau sā mo tau whaingata. Ia, e nu o tu lava whaatini o tau sala. Ai, manatu ia, wa baua fōre nei e wanoa. Ia, e mwhaiona tātou lau lua siru whai lunga o peanga te whailangi, social media, lunga o tātou Facebook, lunga o TikTok, ia whapewoi lunga o tātou YouTube channel. Ia mau te whaatalo whalo ia tu le pa ia mau lunga ta ma tina mātutua. Ma lore whai o whaiva, ma lore ngā rurua, ia ale ngā fōi. O tua a sina. O lo o tau whai ale whaiva, fōi lele o le tui o le munipapanga. Tui ma lo fie ma whaatonga i le tua. Ina ia anga le lei ma whaamanuia sa moa. Po whea lawa la le tafo le lalangi, ei so se sa moa. O lo o manuia whaiva o sa moa. Ia ona o la o tau te talo whai pēa i le aso, ma le aso. Ia au te o wholofo ma whaatalo whaatu le pa ia maualunga ia te o tau. Ia e le suafa manu malo Jesu Keriso o le tātou o lii mo le tātou whaola. Ia ona o wafe atu lo le na ia upaanga, sunga i li whai au. Ewa penga ia ua pakere. Kelo o ka sengi mo o lato o pakere. Ia, maso se tai o le lafu maa moe po le ala vale e kalesia o lo ngā lulue ma puno wa i ma tausino uai. Ia, au te whaatalo whalo ia tu lo tau pa ia mo lo tau mamanu. Ia vi ia le tua o lo o whapenao na monuia ma so longa le lei. O tau tiute mo tau whaiva mo tau whita e tunga. Ia awa le tala ina o le finangalo le tua. Ia ma whaasino tangata i le tua ma rona finangalo. Ia malo e le ngata i lea. O la o tau te talo whai pēa. Ina ia whaamanuia fo i sa moi so se tafo le reila lalangi. Ai maise o nei atunu o lo whai atuai ai tau malele ma le tau tua apa. Ia ua lava nei o tātou a inga i sa moi. E le ngata fo i lea. O a inga lava ia tu nui whafu i tātou tene no foi. Awa fo i anurua ua le lava le whaasoa ringi usila. Ia vili loi oi Amerika. E la fo maisia mea ngā se i E alofa Amerika ko whaare be lave le fai. Ia aura ngā vidi Euskaria. Alofa mai e whapenga. So e le whapelanga o sa moa o le fai e ri tātou au nanga le o le tau tua apa. Ma le ai tau mane le o le fo i whai lava isi atunu. O le fo i kau ki whaakangsi aku le hanga le meo tātou a inga Euskaria. Se i alofa mai o le pili le arko inga malo makua le o sau fia afe fise. Ia o ngā ia se i alofa mai o le ua o le o le kako anko le ua mari. Ia maso se to inga mea po ma fau iai. Ona e pi o lea e alua le vaenga le whapea o le tātou tautua mo Samoa. Ai leo te taritonu, o le tātou te tautua i so se atunu o lo tātou iei. E mo ia la pi o Samoa e focus ele mea. O lea lava tātou te whetautua i a tātou. I atunu o lo tātou iei. Tākou ke whaakangsi aku Auskali e so mai. Kangsi aku Amerika i ara ngā viri me Amerika. E se kou mea se ia ngā viri me Auskaria ia ingi usira. So e whapena, ui lea. Tātou te whaftai lea tua i wanoa mwhain tātou maua. Re ngate lea. O le vaenga la leo le tātou whetausi ai. I o tātou ainga. Ia, i so se me whai. Ia e whatalo whatu ia o tōne nei vaenga le whiafa. Ia se e atu lole i pa anga tō tino le pōkala me tama mateine. Le autara vau, ta mā matina. Ia, vi ia le tu tātou wheiroa i fwene nei vaenga o le whiafa. E re fōwai a kuia le ua pale manito o tele o tātou. Ia ona o manatu lea, ia ua maua fo le fia ngā wanga misi ka ko laiva ngafi. I think wa lua aso e misi tātou lai. Ia ka ke musu a fo le tau fusetala. Ua pei fo no tau sila fia a tele o la ufaka alofa o te alua i le vaenga le o te whapea tu lava. Whaftai le tu o lo tātou maua le ola mane malosi o lo tātou maua le fia. Tātou ia e maua le fia mane ai pangalea at this very moment, the same time, o lai fo e whea ngai nisi o tātou ainga, ma whaanoanoanga, o whaingata, o whaafita uli te tono ai. Nono winga, e tu tupu ma meire teimetasi. So ia so la e lua se ia o mai fo i nei aso ia.
E ula wana ye whaanono ngai te tono sio wainga. Ia e loto tele lava lo so i fuole tu e so soani me u. O a fu i me tu tupu te tono ainga. Ia na au. Tasi ale so sta tau te anga ia. Na ole tua malonanga le lei ina ia alofangia. Ia tātou tārsanga ia mōlia. Ia mō tātou tau ainga. Ia ma mea o lo te tupu. At the same time for ia na makua mou fo fia na nafi. Ia patsa sua lua ele winga na le tala. Ia a o anga sau mer kai me kas. Ele taimer fia ma taimer fa no taimer tangi ma taimer Ia e ngumi fa kasia me ngar kai me kas. Ai tātou te whaafitai le tua. A wā tātou te vi ia ma whaafitai a pēr le tua. Pē o me ti ngā tātou te ui ai, po whaanonoanga, po fianga, po le popole mo le mautonu. E maua tātou taimi tātou te whaafitai ei mau tātou whaapea tu le tua. Ta mai, ia. E le mawhai e le malosi o le tangata na ta tali mei. Ai se iwa ngana lava oe o le tua soifua e ou le mana ma le malosi mana. O e lava e te fisosoni mai lau whanau. Ia, manatu le, ia, o le whata alofa ma le wha maloa tuna ia te o tau uma, mai manatu. O le sa ka kou whainga ruenga uma nga leila. Ka kou ia leng whainga ruenga le asore nei, ia ua, ne utatu stofi. Ia, o leo so lulu ia o i Amerika, tutuila, ma whea, ma wai, ia, ma le lafa i tui, Ia ona o whata lofa ma o sei hai ma sei hello whaapitoa tu lava foi lea. Ia tātou pāanga al pō kalame le tā molvasa. I o le malo tele Amerika. I o i Amerikano. Ere ngate Amerika. O Hawaii. Matutuila. Langai tele fo i pāanga le tātou pō kalame meli me kuila. Wha malo mai. I o tō umala mai se le malo meleki. Ia, ofo lofa mwhata lofa tua i ta matina. O te tere tonu o le wala fiafi o. Wa le o fia. Le o 9:45. E rango vinga la alu le lima. E rango vinga o fia. O sole. Tasi lua kolu wha lima no inga ua tari tolu i o. Ia, tonu la tau te maleifo mai kai au. Mauar ka ko pōkalame. Ia, ola ofo lofa atu tātou pōkalame mo o tau. Ma o te fia la vai whata lofa ma tau atu o tau i pōkalame umalau. Ia, ona o mafutanga sa mafuta. Maise, e sau pea au tau whata lofa ma au tau wha marusi au. Ia, lo o maua i pea le fia mare le nau ta inga i whatino i pea tātou pōkalame. Ia, po whea la wala se tafa. Ai, a whaifo ngai kou ke ka alo i kasino. A whaifo ngai kou ke ka alo ma omi ma ka pō solo kasino. Ia, e whata lofa tu tātou pōkalame mo auto. Ia, manatu, o le tau o solulu ngei. Ka e auro was kofi ia ata e aolo o le aso le tupu i nei ni usila o le whai unga o whi au mga ruenga ia o lo foi la po kala me tambol versa e olo les foril o le aso le tupu mana sole o le aso le pineapple a wa foi le mea e ka kaunga wha pa lengi me uma tasi lua koru wha lima o sango fua les foril ma kua usu whai ngā ruenga malusi Poro la se falaile mar poro skonga ia nga ko wolo le fai ko vai o mo solo ri kaulanga ma kongo night club fa sa olo solo ia ai o te malo lo le o ia fale a lo wingor tala e te taunu fa square e o ta fa ia fa pa lengi molomia e le o ma to le lotu la sto na i por sapat ia ai o fo o ko le lotu ma le kalesia ta pu ile aso sa ona uma lo le o ia so ma le weekend e o mo kua pa lengi skueli me o ma e sao e ka kauanga sao ai a vai nga le matele o ka kou le usu mo le nga luenga mo le ka fao ai le se loko e sao o ke lom ko sa fo o inga e me nga fa le kong ia ona i manatu lava ia wa lava tatou felo inga nei po O te tātou mawhitanga le pōnei, e ngā le lua mata upu ngā uku aku i lunga. E le umifuila le tātou whaasoa, wai, o le meta ua, ia recognize ia ma tātou whaasoa i mata upu. O le tātou mata upu mua. O le tā ua o le mea lea, o le tā o le songa i miti.
Po le langi malofie, po le langi Tatau, ale tamatane. Nono winga, e tāua, toe a whātaunu uina, e tumu le fia ma le ori. Au le yo ola le amatanga le tātou mta upu, ia, o te whātalo whātu te tātou pāanga o mai, i tātou platforms ia, tālo whai, ia o le ua pale mai fu i tau salo le pōkalame, le ta mai ta ia mei a vito mai o i Australia, always on our program, ia le sunga ia Paulo Leo, ia ma o tau ngau a maka ngau mai lunga, lesi tātou Facebook, sau i tātou Facebook kulea, ia o lea la ia la pea, ia mana tua le merenga o whai atuai, e wale le ko angai, to angai wha malu le soro su, maua le leile toa, e le ngaka le leie le ki ngā inga, ai e maua le mapusanga le soro su pe a moe ai, fesu ia i le kaimi pe a mango, ai toi oma e nga, ua makua i si mofi ale mea, e makua si mofi le leile Tatau, i le awala leo ke whaasoa i le telefo o nisi o tangata, e fesiri mai a kia, o le ale whainga sa o le mea, o le ale o whiaku, e leise mea ka o se whainga sa, e pule ala kaka langa whainga, ai o le whainga o te whai hau ia, e while mu, se umalaka kalanga ua mta upunga le ponge. Ia ai whaataro whati ato o malawa, lunga tātou tamore wasa, lunga tātou mua au whaalele sa la whai, lunga tātou YouTube. Ia ai maise lola, na ia tātou pa angai lunga le TikTok. E mantua, o le u koe kau wha ola ola, mare tātou TikTok. O le TikTok o le tamore wasa. Wova mare se fulu wafe na followers. Peter, e koe ki fiku masinga koe whai leo se live. Bo koe o so kula le live. So le wa ave ese umar TikTok li au kupe linku e mauari. E whale kongu a mio le mea. Ono, le voi la wo loi i. A le to anga e feed le page. Ma whai live. O lono winga e koe ave ese alu marwa e nga kupe nku e maua. So, koe whale kongu a mea TikTok li. Anyway, pivona utala noe nisi o taimi. O ke le whaatawa inga le melo le kupe. La ngai leo le purpose nga le inga whaia o platform. O le whaatawa inga e au ia o platforms ma o pages e whai. E whaatawa u te tala noa i se mata upu e au ngā mo se tas. E le whaapea au ngai tangata uma a tonu lava. E iei se mea o te fia whaasoa e au ngā mo se tangata to tas. Ai le o le purpose fole le whape whai manai pages ina ia kelingi au kupe. E misi a koa le mea ngā. So pe mungala se ka la pele ai. E tā ua ia ulo u whaasoa. O te mana au i te tana noa. Whai au mea ai. Whai au pōkalame. It keeps me busy. E le alua i leo la umafau nisi mea fo i e o ka whao. Focus a ui e lau tana noa. Ia ma tātou whaasoa. Makako uewai. I lunga lavo tātou pōkalame. Ai mamau ale mea ngā whape fōr kau kulkuling kupe i ngā ia mongi kupe. O e kā kou whai lor kala whai lele. Kupe pele kupe. E alu alpo kala mele tamol vau sai le whaasainga. Ia ole mea la nā leo koe kau wha olo koe ngeli nungar tātou TikTok. O nā wale ai ma wha munianga tu o te maua. Te mi fo o mā losi la ualu i lungar TikTok. Anyway. Ia pia ngana o wheaku, ia leo koe kau a maka ngai live, ia a ole meta ua, o less stabilize, ia o followers, ma o friends, se ole mela leo over mas fulu afe montupu tang ia followers, ma o friends, ole mela leo, ia o te whaata lofa tu pe lungo tātou TikTok, ma lo la vale, ma futa mai, ia ma lo fo le tau ata, ia. Iwi lo mana sea, wa ongo fitu ma singa le tui fwisi tātola, a olo o tau turi mai pēa lungo tātou pōkala me voile lo kako me ai whai, ia o whaalewe lave ku o kui lunga tātou video, ia olo o tau mori mawina pēa mau tau mai mō mai, ia ole tā uarana. O le pinge voi ngā lea leinga o whai a koe o kere whaakaua inga le mea o kupepe musika la pere, a whai a mokia ia TikTok le mesa iai, ia le anga aruare. Anyway, ia, ole a koe whaaanu le a kore tātou TikTok. Ma tātou pages la ia, e le koe moku, si ka kuoa pe mōse si ka la i lunga o kose mea, a e leo le purpose na le mea. Ia, o le tātou mta upu la pe o na ua umona o tūsia tui lunga, o le whaata uaina o le tatau.
Ea maratato mta upu muli lola. Ea ngā uma ia i tātou. Ma o tātou teito o lua. Ma tātou whanau. Ma so se tangata lava e o le access i lunga o mei o internet. Ai o le winga lau tala na mele. Whaila utala i le la whaiala ukala i e le tatau le mele o ia wa ia molo ainga. Iau na utala no lau te leilo lea. Ile ainga o lau tina. Na ole mātou grandfather. Nga ole mākou koe inga o te mao lau tina. Paua ngā o te tangata sai e le tatau le mātou ainga. Le whasolonga mai leo ko inga la kou ia. So o te leilo i kua ko le mākou grandfather. Pesa iei si tangata. Peitai. Na ole mātou grandfather da wale le te mao lau tina. Na mākou wā ai mākou iei tālanga kakau. Ia sa u kala ngore ko inga minga kālanga kakau o kala waua. Kāre pe ale mākou ko inga mes fulfitu tausanga. Nga kāre pe ale mākou ko inga. Aina maliu mātou lau grandfather na. Maliu le iwas fulfitu tausanga. Iwa fitu e pe iwa on. Ia o tausanga ngā toa ina na maliu. Ta mao lau tina. O ngā moku mai a ia lea saulawa ilanga whāngau. Which your generation lau tina. O mai a ia. O māko kua le. O mai lo generation a mātou o whānau o grandchildren. O wasolo ilunga le fua. O wasolo ilunga le fua. Fo le leo te mawhau was a so o le māko grandfather. Ia. Ona umi foi leo se wā. Peitai. Ia o le whiwhianga la le moa ua ia tātou whapenga umaka ko ainga. Whiwhianga la ia ua ia molo ainga. O lea ua watu lai mai o nefis. E ko rua la uri. Ia watu sua whamatai. Lea la ua tu lai mai. E so o le whau ma le whau. E nono winga. Lea ua amata na lea la uku lai mai ko rua. Nono winga. O lesi ke mangako lesi. O se si vaenga ko so o mai. Ale ko korupe ko wha. Awa o lela amata na wha tupuina le fia i tupulanga le wo saungi. Ia la tau e fia whai. Ia aile ngata ia o singa karapopola ngā le mātou ai ngā rono winga. Ngā le mātou grandfather. Sau ia. Sau lo ia o nefisi o te olua. Lea la na samana na fia. Ia la o nefiu lea le. Wha pa uona na fila ngalangi malo fie malangalangi te tau. Ia masamai. Ia masisi ele fu o le fia. Awa fo e ola ufa atusa le mea leo le pea. E kai peia le upu le fai ile afungi ile peia le upu le fai mai o le tuspa ia. Ile tina e tau avelanga kama le iwa masina. Ia po o le fiku masinga, po o le ongo foi. Ia mkaudia wa ese a taimi uma e whana na waitina. Ai po le ale ngati ngā ile kau ave ngā fia masinga. O le taimi ai whanau ai, pe ola ai. Pe ai fofoe, vo ile lele, pe ole fofoe le pau fai. Pe ole fofoe na, e whape ngā vo ila le mea lea, ole te tau. Po ole pea, po ole songa miki. A fai e lua vai, e le mapuna mafau. E au ngā fo ele mele tala noa atua i o le whaalongolongo mali ko kele kupulanga i ma ngā o e kofunu ma ingi le au. A wawelanga ele o se mea whai ngofi. E peila le winga la utala. O le taimi e umai. Ia o le ngā. Peia e le iki ngā inga i fia po fia session sia ngā rua. O le taimi la e umai te tau. Ia o le kamukapikau ki ale. E la foi nei le fia ina ua mai e ka pawala me fai o le tausi le leiloa ina ia fa pena ona se io o lava ele taimi a to le inko e mo le malosi ia ma si mofi a ko le me e fai la ukala ile I mea I o to funga tata tau ia wai ai mana tua fo o ko funga ia so ia. Ia ele iko kelenga ele iko kele se selection fo le sa ia.
ia sa pe nga ea. Sa pe nga le au suru apea. Ia ma le vai nga le e mkauli e lua tu funga le o su'a mai ma tula wena. Ia e pe o le taimi nga le sa popi la mai le au suru ape. Ia alu le sau ia kongeki mo mai si o le winga la utala e to tele sa o e ko ikiki ale numero tu funga sa ideia sa mo. A le kaimi la le ngai. Ia kwa makaukia le. E o mtua mtau tia la vali i le filifilinga le wai ai. O le tufunga le ana na fili sunga ve atu le sunga ya po le fionga ya tulo wen. E la itiki kele le e tala vou de soifu ole. O le tufunga. Ok, lor kufunga po se me piko ako se futa usang. Ai o le ai ma ua wo leva na ia whaiara ngā ruenga. Wo leva na whaiara ngā ruenga. E whape ngā whare kele o isi kufunga iga ke wa ai e le la iki. No winga o le mea le tau whai aku. Ua tele le mea whoi lele. E o iei tangata e soe. Bore koe kau whaakaria whoi lele whape se i kau a wangoa mai le au suru ape. Se kau wangoa mai le au sua, se kau wangoa mai le au tulo wena, se kau wangoa mai wa, o le mko a kele o le kupulanga le wala ko fea vea ia. Ia ma wha au le whaiva le o le Tatau. No mingala, o se mko a mele lei ale mele wai le vai taure nei. A mga orkanga kai whaia ngā le sue o le kufunga i lunga po o sala pe sue i lunga o internet po le maua hat, Bole aile mea ngā ole. Bole aile mea ngā ole fo ingi. Bole aile mea ngā whaapesi kau whaakarikari ni tufunga mātutua. Lewa mako i ko a kele ole au tufunga iai. Bola tu whaia le ngā ruang. Whaapiko lala ukara ngoa ili tufunga le ana nafi. Le sunga le ia tolu tulo wena. Wangalo ia ule ngoa le taravau. Ia le lawa ua ai le fola ko si le isa mo le o tu lunga ia ta te tau le ngafai ala o nefi o le mokwasi mufi o le meso fai o le lei o le limo tangata o le nini o le le winga o le kala foi le mokwa pa lengi mea uma matangofie no winga square kupe hadu Fia tangata le karpe e pei fo le faiva le stasi fo o le ufa matua fo le faiva le ia tasi fo ke masangi sunga ya tulo wena mariko ia tasi nata mali e o mutua amtau tia le mau songa taimi malolo te le tangata e mo mia ia le fo fa solo langa ngaru I think po Australia le fo ye po ngi ale winga la utala le mele o le makua le lei o le lei le aingi me fo i ka ke wa ia ko paku po ia no winga ele ngata la o le tala vou o au tufunga wo ye ai maka kia le lei o le la tau fa nga ina o me fai nga lenga po me fai awa mana tua fo sa mo e once pa lo le au le once kokolo lo le au le pakua le fo amakanga a fai la e pio ele mo fai nga ise me for fa pe ko kikinga e fa sa ele ise me fa penga e fa pe ko kikinga e fa sa ole ai o le alunga nga no winga le tele sila ia e fa malo to ile sunga ya tulo wena e a foi mo monita tu po kalami ia ole na ele oni vi inga foi le ia on mol me ole loto tu mul fia mal fa ftai ia le fa foi nga wen mana tua po le a lava le faiva po le a to inga nga wen le lenga fai fia tanga tau to le ai le lenga fai ia u fa le kung fu tanga tau ole ia o nga luenga le na fai u ana na fia o nefiu mo Malaysia o nefiu la wa la ia Australia mo non tolu ia matango fi mo molia la fa aftai sunga tu funga sa fa fe ngai mare fa tino ino nga ia siri no fa aftai o nefiu
Ua fo ilanga o le loko e whai ele mea. E leo se mea fo ile leo e ka whawhaoingisi. Anyway, o le tāua re nā. O le tāua na le fo i vaenga o le tatau. Ia e tusai ma tātou nei o tamatane. Lona winga, a whaiwa e o lo e fuafua. O lo e manatu natu e te laasia le vaenga. Se mea le lei. Anta mana tua fo. O le o langa nei tātou te iai. Se kofo ai mea uma. Ele is a limit. There is no limit. O le upu le whaifa mai sky is the limit. E au ngā mea uma e tofo iai. Ia whai o. A whai lo o manao. Ia su e lo leo se. Su e se tufunga wo ile le. E whaatino ina na ngā lu. Ia o tātou loa are tau ngata. O tātou loa ele o tātou ngofie le ngā rue ngā au tufunga. Ia ai peo na ufai atu. Le leia la usa ilinga. Po ai lava e te ta oto ai. E aru lau kupe. Ai e te ori. O le kupe ia koe mau kai au. O lau fia i lau te tau. O le mamanu o mea uma. Ia o le mea la ngai kou mau e. E tu mau man tangata e ke aru mo o i lalo le kunga mau. Ai koe mau fo kai au le sia uongo afe po le sia uri mafe. E re umianga ovo i lau ngā ruenga. Ia koe mau le si li mafe. So e pifo le fōringa mai whape te li. Ai le ai. Wālanga o le tupe o mea koe mua. O le la ei male. O le la ei o le atunu. Ia o le mea la ngai maunga ka. A wafu e ke arui fua mo oi lalo le parapala male tunga mau. E le pule maisesi. E pule a oi laupe. Ia. Ia na whai marisunga ia pulu. O whai ngō fie nei yaso. O le lei mea whai ngā luenga o le tātu ia ngā la. Moni le lei. Moni le lei le sunga ia paulo. Ia, whapena fo ia te maita ia mei. Ia whapena fo inisi o tā mai mua mai. Ia o lo o mai koe ngā vaenga ngā. Ia, o ia leala. O le sunga ia tūla wena la ulu. O oi palau. Ai langa o te wha, o ngafi la le ko au loai foi. O e matai mai le ia le bo mangkua. E matai mai se yuli o isa fotu ia mato. Le ala le ngā lenga o le fua le upona na whilango vinga o ia nango vinga e me wha pena i mato nu. Ia, o le nala, o la utu. E tala vau o tangata. O le mea lai mali ei. O mamai ngai mala o kari o iwa o usau ngai i o makamaka la ufa ngau i video. O mai la o kari la kiki rea e ao. O mai, Dad, e manga ia pe a ka un me. Haven't seen it come out. O mai, e manga ia pe a ka o fa. Ke lo e san. O le mea ngai le fa malo sia e dad le mea nga O le mea ngai ma fau ye o e lumanga. Pe mwhai ngai whai. E le wha au soa e au oe alu e ka. O le mea ngai ma fau iai oe pia e makua. Oi. Awa mone mea fwere wa kasire vahenga. O le mone mea ka ngā ka fwere le e unga i e lista ngata e alu wha pia e alu e ka inga. Longa winga la e laki a e uma. E wha whikai e uma ko inga pia nga. Aru me maua, ele uma, wa foi la ngai oso fa forse I fore mo meu ka inga alu. Wa nga so skuale, o kalope uma pere. Ya asa o sunga ya po, o le matango fio, o le matango fie, o le lei o me fai ngale, le wa lenga, le wa laina fai ngo fie fo te fu, ya wa le ukai o tatou loa. Ale lei are kufunga maranga team. Vave fo fa so longo tangata. Ia ole nga so ole mela nga e. Tua nga wis no good. E maro po. Ia pila sina tala noa na ile vaenga le. Ia a fai o ye inisi o tau fua e oso lunga le fua. Mana tua fo le tele tatou pokala me le o te fai atu ai. E mana olo se me fai lo. Se ka lo fotufu. Ia so I fama. E mana olo se me fai lo.
Aua mau me vo fa pe e o ke mga e ka le kausanga le saule kausanga ko e ka vo le kausanga. E mga olo me fai lo, mga olo e ka lo. Mau al kupe ka lo. O la ua advice. O fai nga luanga su e tupe al tufunga. A foi nge o la ua advice foi le mo o kou ia tupulanga. O kou ia kupulanga. O kou e wa al menga le kala ngoi ma kou maku. O kou kupulanga se o le kai minger ka oko. Kai kolua fa lima so umar kupe. Wa le tau te malolosi. Malolosi o le kaunga o so songa o kou malosi. O le telefo o nai nisi o ko i inga wa makukua ka iongo se fulu ta iono lima ka i lima se fulu mongkup na koe oa koe oi koe kaka i ono nau ta inga lava ina ia ia la ia oh no way paunga me tati e malo me e mai me e kua pala ai e fai me ia na e tangata mo la tu ai pe ola utala no la tu ia o i lava se o mana o loe ia e mana ia a tonu o le tele o vaenga ia tala no mai nisi o tatou viewers nisi o tatou paang ia o le tala no mai vaenga fo i e whapea ia tufunga mamasa e tala no mai vaenga fo i whapea e te tauna le lei e te tauna le lei le ngutu kaunga menga ia o mena ia o pe ele o le nganga nga tatou pokalame o le nganga ia o le pokalame mo le pone o le praising a voi le lo i la tou wa ui le au o la tou filifili e tā o la tou tau ia ma le promoting o tatou tufunga ia o so se tufunga leo ke va ia ko le au la iki o maingi o so le o le mko mko ki ya le no winga pe o le winga a to le tala mko laki aku pulanga le we o ko kamingi o mko ai tele le selection o tufunga e o ye tu pulanga masamo ele pe o so la la iki aku funga sa kurikuri kanga me vo nga ya lenga minga ka o se kakanga ma se longa e vangor ko funga le kurikuri kanga a le taimine nei o le ai wo ko kikia ave ako le au kupulanga le ia uta manatu ia o pe o sa afia finga nga ia ai momoli fo le fa ele ngatalanga o ne fusi wo ia fa pe na fo le tele o nisi o fa mo ngo nisi fo yo la tu le kau ke va ai video si lungo TikTok video si lungo YouTube video si lungo fe nga sama fa kasi uma ngafi nga o isi le sa ungi sama e mo moli al fa malol pokala me mo malol fa toto malol onsa malol talitinga mana tuo le fai mai isi e fa pe folele o le mea o le se nga o le mea le o le taliau ma le taliau e le se nga o mea na a taliau lo le tangata e umi anka o nanga o le te ongo o le ke o le fa malo mai lo tino e lo akula le me o fa angifo le mo le au a lo akuma le lamba e koe sau fafu me foi la ngai umina nga fa sa vali le au tu funga ke ba koe sasa tu funga koe le lo mai koe sasa le me ale tas le ngola ka akuma punga mai fafu le palpala ya tu lo upuma sangi ka ki kala ngofa sa oile I wingo meio kala ye fai o le mela ngata o le kariau o fa pe mai le kufunga fa ma mai fa ma mai le ona ia wangi e kalia le au le ongo no winga te tauna e relax le ina ia luaku ar ka e kas cinco kongu fa ngifo male lama so solo le punga mal palpala ia nga pi ona I upuna e tau fa wele so ngai kilete le isi e fa pe mai ia malor kariau ai mana ia upuna na la fo me se tasi to telenga ia malor le taliti nga
awa o le mea nga a kari au lor ka ia e umi a koe tinga inga wai umi ala nga sasa le kufunga o le mea nga e punga ma le palpal se i o nga sink le leile mei tonu le lama e whaile lot a le lei a le puka ia e bava ia nga e ta umai a le tana noa le uso le ia paulo veatu ai wasuafa i ka umea risa nga le whaaso mea paulo o tangata o lewa nga umanta oto ia malo wapenga ele me voi le ka ko fo mo me ka ko ke lo ko advice ka ko ke lo advice fai mo nai tu pulanga ya anyway ya o ai lava fi to ya fa matala umato atu funga mo so soang ya fo au solo i vai nga uma ya ai fa malo mo fa tai mo nga nga uma ya ai mo sia la particular ile mele ana na fi mo le fa tai lo sunga tu lo wena la ulu ya mo le fa foi no le o fa mo nga o nisi o le fa nau sai ai va de swaf le ngata foi le fa tu muli ai ma tu ai nga na lua ya sai ai nga ngafi ya ele ya ngisi nga ma tu ai nga sa ma ko milo ya fa ya fai kau suanga fai ko nga ko inga ya ona o fa mo o tau no ya ele o se mela mita ngata ya o le meta to fa tai le tu ya ile foi va nga wo e so fuanga ma le olang ya o tu pulanga e fa ya ya o le na ele fa pe e mo ko le fo le pole tunu pe o le alko inga pe ele fa yumu le si pe ele si pe ai pau o le mea pe ona uta ua le amatanga a alu lau tupe ai uma e te va ai akui lau pe ai le ele mawhainga koe sa o pe to e sui no winga e ke ola ia ma e so i fua ia e te lo fia ai alu lau tupe ai uma e ke va ai akui ke fia o la e fia e sau ke le uma ma no winga ona te fia e mo kua square la lau kupe ia ai o le fa malo tu na mo o to ia o le sa ia uma fa ta se fo ma unefi ia mo to uma na po fe se ta fo le lo langi o lo fa ia le fa anga tama le po le fa va le o tati tau ia le anga le li mo lo to malos wa le malos ia fo ia le me mo lo to malos ia uma ia o le alisi me koe nga o le fia ma le whaftai ia ai tausi le o le mea aua ne i ka alo le mea wa a o nga ngau rono winga le mea fule le so nga whaala ma ka alo ma si mea mamafa it takes time ko a makain koe kaukango i mea mamafa e le wha pe kasi lona maasinga a makalonga e so o ngau lawa e le ai it takes time Tatau se mai lo le tatau mta upu longa lua. Mta upu le ai o ngā mo tatau. I ka kawhi whai pe. I tata le fia whai pe a uma. Le fia whai pe a. Ta i le loto. Uma le loto. Ta lo i le whai. Ta lo i le whai le matangani ta wale. Ia ngā. Ia ngā. Mga olo e ui le hau. Alu a malo mo ki ngoi uma wa e sa o e ka la pau. Ngor me ia ve ngor me pe ale uma e ka wale uma ia le ai. Ka wale uma ia le ai. Ia pe ale uma Se ia se to tele na nisi o na ia wo. Nisi fo isa ma to foi ngalo. Ele uma na tu tau. Ya ola ya feo ya kongola a kongola maka mai pe e tele ka usuaf ai ere umana ko ka wa fiu voila mato nei wa e fa malo si au ia e o e fa ai ele uma ole me o tele lo le me le asa mo ele fa pe ole uma ole o le ai ole kusa botoi ka ofia le o afa vai ole mem tau kia la nga le mkoa fiu to fa su fiu le mfai anga o fa yo mar kai mingi yo nga e la le si mako fa wo nga mako o fa wo
ka manga pifa ale ke ki nganga a o nga sau ka malo fa sau me sulu me nga i vo le ai fa ari me ngaulu ai fa ko koso la lo i ka manga fa le ki ia ona paua se atangata ele fa pe se me vo le tatou te fai ai pela ona sa ua le sunga ya po i ole mea a lulo e fai ma le loto ia uma nga a fai ele uma ia ole luma nga ole ai luma ko i malo to lua luma ko i malo fanga ia ai u te manatu tato uma i sa ungi a o rom ko fai nga oi le pe kari ki nga ia nga ko ese ia malor fa so mai mo tato uma ia ole fo uma e atula tato fa so le tato saulo le tato fa so muli ole fa so muli le tamo o te loe ai longo ye ni tato ni so tato o afia po le me foi o le ye ni so tato o lo o afia ai a fai o le e te faia ai pe foi le pe te manatu e te le o afia kele pi te tau anto e mafau ye o le mea lea wa tu pe no foi atu o lea i lunga umai foi inga ia ukei ma tangata o matu ainga fa pe foi tatou ma fine wo tau sala le pokalame ma le au matu ai o se mata o po te manatu ele leia le tala no atu awa au tele lo a foi o e maua lo no winga o se me foi le te taunga tu pe to e va ai le leia ia nanga o motua i o nga fianga o le mele o tele tangata mau mea tele foi tangata foi le o latou savings uma sa ai ai mai se ala tau ni o paralangi e fai tau ta i se lau afe ala ko kupe wa ngau le mele o le ale winga o le mele te foi pera le mele kufea koi a tonu se asia ai longo mau talo sia ai le o mau ai nisi o pa anga tatu pokara o le mele o le su e to o lua i lungo o platforms ia po lungo o internet po lungo social media a fai ele o le lei mai lau faafong o le mele o le su e to o lua i lungo social media ya to ne va pe mai nisi e pe ka fasi pa ole ka upu pat ole mata upu mana tu fo o lo no fa so le ta mo le va sai mata upu e fa so ali mesa fa so ku sa o inga e mal mal mata ma e so ni se tasi nge ke ua fia a tonu lo ka ko va ai pe o ko tiki le misi se aso ora na va ia so uma e surface mo ia se ni ata vo i e pongi sa wo se news ia o se kamaloa o se kamalo o matua pele matua tele o mako ai ngau angola vai ai sa ule ngau ke nga pe o se meo se lau mun kupu afe ile luo se lau mun kupu afe o tangata ye ngau ke kele le melea o ngai lo ma kua o le tu pa o tinai matutua o le winga le tala la tou yesu e tai to lua i lungo o Facebook po platforms ua makua i ngau la vai tangata la e lau tele i tangata la tau tele i miti ai nono winga o le makua i ngau e lau kau faa valea fo i e le ta ua scammers ia ai ka inga se lo makua ua alu mai langa saving pe coach se la wafe fa valea me tangata ia le foi lang ko sa unga leila pe foi la wa kirianga umana o tana no le mele le foi lang ko sa unga leila se kasi o kamalo o makua i ngau ango se la ono se fulu wafe lana tupenga ngau ango malona manatu o lea lava e tala noa ile tamai taisa. Mana tua o le kangaka i e whaia le mele o le scam.
o tangata o makua I iwo a mawhauwhau. Makauria mo o le tio mo me o tangata ngā hoi. Le ai se mea ta o se remorse fo le e feel sorry e se tangata o le ala vea le ai. Kau le fo e pe o fo le whariki a polo. O ti a polo, nga sau ai fasioti ma wha oma. Wha pe ngala le mea rau skema si e fai. O le talaanga fo ila si kamalo le nga ukango ku o ku ilunga ia page nga leila. Nga ilunga o tātou page. Mo faisi lewa nga kalangoa I te tangata. E wala leo kwa isau a toa le interview. Mo lewa na tala noa le tamalo. Ile teini. O laiwa ai kua o le kenge mo ia. Ia, fai mari kenge la foku de kupea mama. A mana tua, o le conversation ne fai. O le mana o le tamalo. E sau lor kenge. E sau mai. A le la ua fai tangata ia le mea. E pelo ai lava. Ia, la fo mai se fia afe se I fai elea. La fo mai le afe se I fai. Alua, o ilunga se lau ono se furu afe. Le tupe wadu. Ona longolo lea le tamaloa lea tangata investigation. Investigator fo ilele e o mai so le me. Nga mai a le o tangata susu fo piko le la tau loai. E le ia mon mo scam le me. O tangata ia le si piko ia le ia e fai mai video ia o le kenge le sao. O la tu fa ngai le me la le o le technology le o le AI. Pe ala le tau te mai mo mai o kalangoa ku kusa o le pi la mo ia me uma ai ngaloi le ai o le scam le me la o uma nga reset uma le vai ngal pokala. E kalangoa mai ala o le vai kus kamalo o fo finger me le kalangoa ai le lo le. Ia manisi mau tangata pe ona ufai. O le totelo tangata ia ngau le me le o lo matutua. E kau wha lea mai le au scammers fo le o mai. E o mai pengi au kalavou fo le whaari mai lako waka o me uma. Whikala ngoa makua ta tino mai ai o te alofa ia oe o le ha malea. Ai ko kongi mai kupele E a tonu wha pengi se le o la veka ko le o te whai atu. A whai e alu. Ia tautua na. So ole wing o le tana no. E wo nai tātou tangata. Awa au te mauti noa. E ia tangata ia ka ngufi whakaika mere Tautua nā tātou pāanga ma sā mua po ia se sā mua e whaafonga mo ma tātou pokala. Ia tātou matala. E le mawhai tātou na tina ia le mālosi ki Apolo. Mai o le mea foi lea lainga a manatu te kankai alo e whai. Longa winga o le kangaka o a makanga ai ki Apolo le mawhauwhau. Nono winga. Oni polo kalame e le tatau. Ono i ei tātou ne o tangatau whaitai to o lua mwhanau mo grandchildren. A tonu e ngā mo i la tau o lo kausa ilingi ngi paanga. Wa maliu ta ma pe maliu tina pe wa no foto tasi me pena. Pada ole mele kupu mai. Ia ole tele ana o i tangata o lo o whai a inga lele. Ia ole warning la le mea nga. E o lua le mea lea. Ma le mea lea o le scammers fo i lea sau ilungo me fo i e walafo mare kusi a le ngai ki ke ia wea ku oso male emaili pe oso male mea ilungo o lau kere fo. O le ua mga o mia whaavave lau IT o le ale mele e kala mai lau kupe. Me wa penga. So I do hope sa mua mpa angan tātou pōkalang. O malama ma tātou mei tupu lungo internet. Awai mo ia lelei. Ia alam kwa mkau kia o mei kukupua. Nono winga. Ia tautua nā lava mea ia. Ina ia awane o tātou lawe vea. Ia ai hafo inka kula veve ai meia. Ia ono le mau me foi lele o le sa ve usa o le Facebook la kou ia. Ia o sa ve o koi maisi mea Ia le na. Tari tonu o naim ta au pie lua rene fi fa so rene fiafi.
E au ngā e whangwhango e mo se tangata. Pe toi wha manatu i se tasi nei te i ua awhia i le fo i wae ngā polkalam. E le te tauna tupu i lo tau soi fua mo na tātou wala. Ino winga, o le si mea e saua i to tono le mea le e saua i lo lea. Tau tua ngāru kā ku wha maoni e tātou Paaga. Wha maoni a o le tamai i tina, wha pēnā fo le tina le tama. Mātia e le leo tātou ainga mā tātou whanau. Ni mea ane o tātou wha le kongu i mea i e kukupu mai. E o ngā o le mea ngā leu kako i e le wai kaiminge, le alunga o le o langa le wai e le o toi whai ngofie. Ia ona manatu lea sa moa mā tātou Paaga le nia fiafi pe ona whai atu. Nā le luana i mta upuna na fia wha i loa le nia. Ia e whisosoni e fo o le mua, o le tāua, o le mele, o le tatau. Ia malau whiriwhiri ngā le lei, ia alu lau tupe, ai le lei na wha tino lau le ngā ruenga. Nono winga, o le kupe ko e mō kai au, a o lau tatau. E ke wawa ai kaimi uma. So ai wawa e kula ele o whekaui. Ia no mga e malia ele whekaui e whapenga. Ngai malia ele. E te alu ifua ma oe di tunga mau. Ia se mea le whekau whapenga. Pea wheke a koe le sa o lainga. Ai a whai e alu lau tupe. Ai ke wa ai a koe mkua i maa ngai are. Wa pā lengi mea Ia ke alu fo ia le alo le kunga mau. Ia ke alu fia la si sa o mame. Ia mana tātou tā upu muli lona nā. Tau tua nā tātou Paaga. Tia matina sa moa ma. Mai se a tātou o lo ilunga whao ngā ina sosu tau tua ngā mea i o scammers ia mai. Ina ia tātou mātala. Ia e whisosoani mo tātou. Ina ia aua lawa. Ne i whaawale ina i tātou. E tangata matua ola le manga whangafa, tangata ola matua le aingi alolofa. Ngā leo mai ai kiri kako. Ia, ma awea tātou tupe. Ai a whai kako ke le ngā ioia i ngā mea. Ia, e se kira kako, e le ia ma se mea tātou te awhia. O leo ngā leo mea le tu tupu mai pēi vai aso oma. E ala i le mea le ua mukua i le ia se vai aso emisi. Ia. O lo la veve aila i la tauia, o lo whaia le mea lea, o le su o Paaga i lunga o le internet. Ia, o lea lai mkua whainga, mkua i ngau a angoa tangata mkua i mwalu markupe. Ia leo se me manaia. Ia, manatu lea sa mo mana tātou wha mua po kalamene nei po, ia. Mo le tu lava le fia mo le ngang whaafitai manatu fo, ia, o sa wali fo le vau le waki. Ia toe o tai au ngā ruenga. E manatu ia tātou wha marolosi. Ko ia o kai au. Ai anga le leile tua i le nei pō. Ia matai au e ngā le aso muli. Ia mo muli e tūlau tau soi fua kai au. Ia ma le weekend. Ia e toe whaafitai e tū lava i tātou Paaga i lungo tātou pages. Ia ma lungo tātou platforms. Ia whaafitai le mafuta mai. Tai fo ile fa so mai ele ngata o like o share o makomengi mai na ya o friends i lunga TikTok e momoli to alfa tai te lava o la fo se upo ele tau tamali ile ne fia fila o to fa fonga mata tum tau e fa pena le alunga mata upu tatu te fia i lunga la lo fo mata upu e fa penga sensitive fo ile e tau whainga tāna whaasoa i tangata. Ai, e whaasoa i al pōkalam. Ina ia wono tātou tangata. I mata upu sensitive whaapea, mata upu maale ale. Mata upu e mumusu nisi pōkalam me whaasoa. Ai, e fia i tele tātou pōkalam me whaasoa i mata upu ia. Awa ale ai se whaasoa ia alono minga le a tele ana le warninga voi tātou tangata. Ia o tatala no atu nā re nei fiafia le wha uma kurika ko pese lea. Ia ma tātou wha ma vai atu ai lava. Ia wha muni e te le lava le pō. Ola uro sa o tu
fai lava e te talia lau nei whanonga e awea oe e fai mo se i lo usa o lo tonga e ui na upolonga i le teo e se ai le mawhai ona whangaloina oe la upele ai le mawhai ona whangaloina oe la upele a whai lava e te talia lau nei whanonga e awea oe e whai mo se i lo usa o lo tonga e ui na upolonga i le teo e se ai le mawhai ona whangaloina oe la upele ai le mawhai ona whangaloina oe la upele Isara